Mnogi će pričati da je veoma jednostavno odlučiti se koji model i koje opterećenje koristiti u vodećim aplikacijama vještačke inteligencije, odnosno velikim jezičkim modelima. Međutim, to nije baš tako jednostavno kako će vam svi reći. Mnogi će tvrditi kako, ma samo upališ ChatGPT i tamo pukneš pitanje i to ćeš dobiti. Nije to baš sve tako jednostavno. ChatGPT ima jednu, za sada, ogromnu prednost odnosno na Claude i Gemini, o kojoj skoro niko ne priča. To treba iskoristiti dok traje, jer moje mišljenje je da to neće potrajati mnogo duže. Ćao svima, ja sam Borislav Vukojević, na ovom kanalu vam dijelim savjete i tutoriale vezane za AI, kako bi na što bolji način odlučili šta da koristite i na koji način za svoje poslovanje. Dakle, danas govorimo o tome koje modele da koristite za svakodnevni rad, kakav nivo opterećenja za svakodnevni rad i koje aplikacije imaju prednosti koje možda i ne vidite na prvu. Pa krenimo. Dakle, šta su modeli i njihovi effort modeli, jer to sad postaje najbitnije kada se, da kažemo, rastu cijene generalno korištenja AI-a u smislu usage-a, pogotovo ako idemo na agentske aplikacije. Ja ću za ovaj put naravno pokazati to kroz osnovne aplikacije, web aplikacije. Slično se, da kažemo, definiše agentskim aplikacijama, s tim što tamo trošite poseban usage. Krenut ćemo od ChatGPT-a. Dakle, u ChatGPT-u postoje naravno tri modela, to su Instant, Thinking i Pro. Pro model je rezervisan za veće pretplate, dakle od biznis naloga pa nadalje do Pro, od $100 i $200. Pro je ekspert. I Pro model, pošto imate i ograničen broj upita, ne bi smio biti svakodnevni Drive model. Dakle, Drive model za ChatGPT je 5.5 Thinking Extended. Zašto Thinking Extended? Imate videa naravno na ovom kanalu, ali zato što Instant model nije dovoljno dobar za poslovnu aplikativnost. Dakle, kao što znate na ovom kanalu, ja nikada ne govorim o aplikativnosti za svakodnevne stvari. Nekakvo pretraživanje, savjetići ili tako nešto, to ja ne radim. Dakle, Thinking Extended je vaš svakodnevni Drive model. Zašto? Zato što ga ne plaćate odvojeno. Ne plaćate ga posebno. Dakle, sa ChatGPT-em, ako koristite u web aplikaciji, to je model koji vam garantuje gotovo neograničeno korištenje. U Codexu, to je, evo možemo i pokazati, dakle, ako koristite Codex kao njihovu agentsku aplikaciju, tu je stvar malo drugačija. Dakle, u Codexu imamo 4 vrste opterećenja. Light, medium, high, extra high. Dakle, svakodnevni Drive model u Codexu bi trebao biti high. Dakle, ovo bi trebao biti Drive model. Dakle, ako radite neke, da kažemo, agentske stvari, uvezivanja podataka, konektora i tako dalje, to bi trebao biti vaš svakodnevni Drive model. Extra high model je model za naprednije stavke. Tako da, to smo završili. Naravno, zašto nam je ovdje bitno da mijenjamo ove stvari? Pazite sad, na primjer, hoćemo da izvezemo nešto iz maila u Codex i da nastavimo raditi tamo. Onda ćete pokrenuti light model. Dakle, pokrenut ćete light model. Zašto? Zato što ovaj usage zavisi od toga. Dakle, onda moramo znati da samo, da kažemo, uvoženje određenih podataka iz Gmaila, recimo, je dovoljno da koristite light. Dakle, to je ta razlika između agentskih aplikacija i takozvanih web aplikacija, pogotovo kada je u pitanju ChatGPT, vidjet ćete kasnije drugačije je u Claude. Dakle, na ChatGPT-u imate dva, da kažemo, effort levela. To su, dakle, kada odete na Thinking Effort, Standard i Extended. Nemate razloga da koristite Standard. Dakle, što hoću reći? Ako koristite Thinking, onda po defaultu treba da bude Extended, zato što to nema smisla drugačije. Isto je i sa Pro. Dakle, imate najveću, da kažemo, mogućnost inteligencije tu i sad vi tu da smanjujete effort. Ne. Neko će reći, pa dobro, znate šta, duže je. Pa i ne treba da bude brzo. Dakle, ako koristim konzorcijum eksperata, ne očekujem da mi daju odgovor za minut i pol. Dakle, čak i to smatrao i neozbiljnim. Dakle, Pro Thinking Effort sa Extended uključenim zahtjeva nekad između 40 minuta i 60 minuta rada. Tako da se naviknemo na to. Kad je u pitanju Claude, dakle, imamo 5 modela, odnosno 4 modela, bit će ih uskoro 3, jer ovaj najbolji, da kažemo, ide u API potrošnju, to imate na prethodnom videu, pa možete da vidite tamo. Dakle, kod njih su jedinstveni efforti. Dakle, efforti imate 5, low, medium, high, extra i max. Default bi trebao da bude high, kao i što vidite ovdje. Mada možete ići i na low za, opet kažem, bazične stvari. Dakle, to mjerite prema onome koliko i vama treba, da kažemo, napor da neke stvari riješite. Ako nešto trebate samo da kopirate iz maila, to mi je low effort. Tako da
uključite low effort. Ako trebate nešto malo jače, idete na high, a max je za, da kažemo, poliranje gotovih proizvoda. Zašto je u Claude to bitno? Zato što u Claude, u usage ulazi sve. I obični chat, i cowork, i kod, i design. Sve ulazi u ovaj usage. I zato nam je važno u, da kažemo, Claude da znamo kako te stvari funkcionišu. Svakodnevni drive model je Sonnet Max. To je svakodnevni drive model u Claude. A kad radimo ozbiljne projekte, idemo na Opus, a kada radimo ekstra ozbiljne projekte, pod uslovom da imamo budžet, to obavezno sada podlačim, pod uslovom da nam je odobren budžet, idemo na Fable 5 Max. I kada je u pitanju Gemini, slična je stvar kao sa ChatGPT-em, dakle thinking level imamo standard i extended, ja bih uvijek preporučio da se koristi extended iz prostog razloga što Gemini ima najbolji adaptivni model. Što to znači adaptivni? Ako ste uključili, recimo 3.5 Flash je njihov posljednji model, uključili ste extended. Ako je vaš upit ne zahtijeva extended, Gemini najbolje uradi auto-routing na, da kažemo, instant odgovor. Tako da, bez brige, dakle, uključite extended. Kada izađe 3.5 Pro, onda 3.5 Pro će trebati biti vaš, da kažemo, najnapredniji model. Također, slično kao i sa Claudeom, sve što radite u Geminiju ulazi u usage limits. Dakle, sve što radite ulazi u usage limits, što znači da morate voditi računa. Dakle, Flash model je brži model, recimo pokazat ću vam ovdje. Mislim da sam ovdje imao, da li je to ovo bilo, video generation. Ne mogu se sjetiti, imao sam negdje ovdje. Nije sad ni važno toliko. Ok, ovdje je bila neka animacija koju sam pravio. Dakle, suština je da Flash Extended koristimo kao svakodnevni drive model, a 3.5 Pro kada se pojavi koristimo za naprednije stvari. To ovdje moramo da radimo, opet za razliku od ChatGPT-a, moramo da mislimo o tim stvarima. Zato ja uvijek govorim, to ću reći na kraju, za početnike koji hoće da dignu tu poslovnu aplikativnost na viši nivo je ChatGPT najbolji, zato što mnoge stvari možete testirati i svakodnevno koristiti bez posebnih naplata, bez potrebe da čekate da se nešto resetuje ili tako dalje. U backendu postoje limiti, ali su toliko izdašne u ChatGPT web aplikaciji da ćete rijetko kada udariti u nju. Tako da se nadam da su sada neke stvari jasnije kada su u pitanju te stvari u da kažemo, ovim što agentskim, što u web aplikacijama. I vidimo se naravno u videu.